Usporedi brojeve. 9 je veće od 7. 1 je manje od 5. 8 je veće od 4. 10 je manje od 12. 3 je manje od 6. 17 je veće od 16. Usporedi brojeve. 7 jednako 7. 1 jednako 1. 4 jednako 4. 12 jednako 12. 6 jednako 6. 16 jednako 16. Prebroji i usporedi. 10 jednako 10. 10 jednako 10. 10 jednako 10. 10 kuna jednako 10 kuna. 10 jedinica jednako 1 desetica. Jedinice označavamo slovom J. Desetice označavamo slovom D. Broj 1 je jedna jedinica. Koliko jedinica ima broj 2? Koliko jedinica ima broj 7? Broj 10 je 10 jedinica ili jedna desetica. Koliko desetica ima broj 20? Dvoznamenkaste brojeve možemo rastaviti na desetice i jedinice. Kako? Pomoći će nam tablica. Promotri broj 14 u tablici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jedna desetica. 1, 2, 3, 4. 4 jedinice. Sada znam rastaviti i broj 12. 12 jednako 1 desetica i 2 jedinice. A ja znam rastaviti broj 17. 17 jednako 1 desetica i 7 jedinica. Možeš li ti rastaviti broj 15 na desetice i jedinice? 15 jednako 1 desetica i 5 jedinica. A možeš li rastaviti broj 19 na desetice i jedinice? 19 jednako 1 desetica i 9 jedinica. Ponovimo. Rastavi broj 11 na desetice i jedinice. 11 jednako 1 desetica i 1 jedinica. Ponovimo. Rastavi i broj 18 na desetice i jedinice. 18 jednako 1 desetica i 8 jedinica.